Zdravo! Ja sam Milica, menadžerka digitalne transparentnosti neprofitnih organizacija u fondaciji Catalyst Balkans. Moj svakodnevni posao se sastoji od pomaganja neprofitnim organizacijama da prođu kroz digitalnu transformaciju i da koriste CVCRM software za svoj svakodnevni rad i organizaciju zajednice. Tokom pandemije koronavirusa, CVCRM se pokazao kao veoma koristan alat za organizaciju događaja. Zahvaljujući kompaniji Veda, postoji i Zoom ekstenzija koja je potpuno besplatna i koja vam može omogućiti da integrišete Zoom ekstenziju u CVCRM i da na taj način možete da znate ko su korisnici koji su bili na vašim događajima, a ko su oni koji se nisu pojavili. Da biste koristili ovu ekstenziju, potrebno je da ste korisnik CVCRM naloga, koji je open source software, i da imate Zoom nalog koji možete dobiti po povlašćenim uslovima za neprofitne organizacije na TechSoup Balkans platformi. Kada se ulogujete u svoj Zoom nalog, potrebno je izaberete opciju Schedule a Meeting. U tom koraku moći ćete da izaberete ime događaja, opis događaja, kada se događaj dešava i druge informacije o samom događaju. Ali ono što je najvažnije jeste da označite da je registracija za ovaj događaj obavezna. Kada izaberete sve te opcije, možete sačuvati događaj. Kada je događaj sačuvan, ovdje imate pregled informacija koje ste uneli. Od toga vam je najvažnija informacija Meeting ID koja se nalazi ovdje. Taj podatak ćemo iskoristiti da ga kopiramo u CVCRM i da na taj način spojimo ove dve platforme. Možete se ulogovati u svoj CVCRM nalog, otići u opciju Events, izabrati opciju New Event i pratiti sledeće korake koji su na raspolaganju. Možete izabrati događaj, kojeg tip događaja organizujete, na primjer konferencija, kampanju, koja je uloga učesnika i izabrati ime događaja. Sve opcije koje imaju zvezdicu pored svog imena su obavezne. Ovdje možete također opisati o čemu se u vašem događaju radi. Neophodno je da odaberete kada se događaj dešava i kada se završava. Nakon odabranih opcija možete sačuvati događaj. Tako biste organizovali običan događaj. Međutim, u ovom koraku mi želimo da spojimo ovaj događaj sa Zoom nalogom. Tako da ćemo izabrati sa kojim nalogom želimo da spojimo i sa kojim ID-em želimo da spojimo. Ukoliko organizujemo webinar, ovdje ćemo dodati ID webinara. S obzirom da sad organizujemo Zoom meeting, ovdje ćemo dodati meeting ID. Kada kliknemo Continue, ovi podaci će biti sačuvani. Dobili smo informaciju da je ovaj događaj bio verifikovan, odnosno da postoji ID u Zoom nalogu. Imajući u vidu da organizujemo online događaj, nema potrebe da unosimo adresu i ostale informacije o lokaciji, tako da ćemo samo izabrati Save. Sada je naš događaj kreiran i integrisan sa Zoom događajem. Sada možete podeliti vaš prijavni formular u kome isto treba da označite na koji događaj se odnosi ova integracija i prijavljivanje može da počne. Korisnicima će automatski stići e-mail od Zooma sa detaljima događaja, a nakon njihove prijave i unošenja e-mail adrese, oni će biti zabeleženi kao neko ko je registrovan. Nakon registracije, posle događaja, posle određenog vremena, sistem će automatski promeniti status u one koji su registrovani u to da su prisustvovali. Da ne bismo čekali da ovaj događaj zaista počne, ovaj test događaj koji smo kreirali, mi smo već u prethodnim koracima napravili jedan događaj gde se status učesnika od tog registrovanog do prisustvovali već promenio. I ovdje možemo da vidimo da je moj kolega Milan Tešić bio na nekom događaju, a da se ja nisam pojavila. Tako da ja imam status registered, dok je njegov status attended. Kao što ste videli, integracija sa Zoomom je veoma jednostavna. Potrebno je da imate svoj Zoom nalog, CVCRM platformu i kada budete organizovali Zoom događaj, nemojte zaboraviti da treba da stavite da je registracija za događaj obavezna. Zatim je potrebno da ID događaja prebacite u CVCRM i na taj način integrišete događaj. Zatim je ostalo samo učesnici da se prijave. Za više tutoriala i informacija kako da koristite neprofitne tehnologije u radu vašeg udruženja ili organizacije, pratite Catalyst Balkans na društvenim mrežama.